ngasi Muharram ki tang amma Muharram ki ahan ba pagdan Muharram ki tha ngarang ukhraban Islamic ki tha ahuba ki tarikh si sel nagai ki damakta har tha khuding magge aroi ba numitta tha yengba darkar ne tha yengaba matung da mathang ki tha ne lepis محترم دوستو محرم کی تھا ہائی بت حاسسو اللہ رب العزت کی نزدیک تا متک مگل لئی بت حاسن کی منون دگی امن اللہ نہ تھا ترا گنی توئی نی بسیم نی بسی ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ جب زمین مسنگ آسمان سے اللہ نے سیم متم سدا تھا ترا گنی توئی سے اللہ نے سیم کربن تھا ترا گنی توئی کی کریڈٹ سے اللہ نے بپیری بسی جب مسیح کی قرآن سے لاکنگی ممانگا جو لیرمی با کیلنڈر سے دی ادھگم لبا عیسوی کیلنڈر سے نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مفوق نمیتنے نہائی کا نمیتو ادھگی نمیتے کی پارگنے با مجھے پوگدہ سلی بسی 2025 سیگی واحد سیگی کیلنڈر سے کھتنے با لیرمی بس سیگی کیلنڈر دا سو سمنا کھکی تھا ترا کھتنے با لیرمی بس جنوری امسن فروازی سے دی جو قرآن سے نازل تا اور اب متوں دا مخوی لحسن دنے تھا ترانی تھوئی کی کریڈٹ سے دی اسلام نا پیری بنے وہ محترم جی کو دوستو کری مرم گی نوہائی بو متم دا چہی سی مپوں بھانا پہن گے ہے تارگتی تھا ترا نتے بلکہ تھا ترا گنی تھوئی نیسی ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا جب زمین ہم آسمان سے اللہ نے سیم متم سدا تھا ترا گنی تھوئی سی سو اللہ نے سیم کبھی جب نبی علیہ السلام سے دنیا سے دا لعبمتوں نبوت فندرین ممانگ دا چلی با کیلنڈر سے عیسوی کیلنڈر نے جب نبوت فنگبمتوں دا گی جو اسلامک ادھگم نبا صحابائی کرام سنگ سے نا تھا مسنگ پا نرم میں با اما سن چاہی مسنگ پا نرم میں بسی نبی نا نبوت فنگ با نمیتو دے گی پا نرم میں 10 نبوی پہلا نبوی دوسرا نبوی اسی کی سمین مسیم سے تھی نرم میں چہی پا نرم میں ادھگا جب نبی علیہ السلام سے نا دنیا دی کی رخصت کوئی خراب متون دا حضرت عمر کی خلافت لا اب متون دا نے حضرت عمر ایکوئی کی دمقتدی اچوب ایڈیل امن حضرت عمر صحابہ کرام سنگ سے کی منندگی متک مگل لئی بدا حضرت ابو بکر کی مکان ہے حضرت ابو بکر کی متک مگن سسو ادھگم لبا نبی علیہ السلام کی ساتھی اوئی بس سیگی مرندگی کنا ام فوب صحابی ام فوبنا مہا کی مقام سے اوبنگم دے ادھنا علماء کرام سنسینا کریے نہ رہے کاندہ پوری دنیا سے تو قائدی کی پھب انسان ایکوئی کی نبی علیہ السلام پوری دنیا سے تو نبی کی مطلب تو قائدی کی پھب انسان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ادھگا سیگی متنگ دلاک پا خلافت حضرت عمر کی نے حضرت عمر کی متانگ دی اللہ کی رسول اللہ نے کری گم اے کی متنگ دا نبی سی اللہ نے تھرکت بلے ربا ادوی تارگتی عمر سی دا تھر امد بلے میں کری مرم کی رحمت تم دا عمر سی دا نبی کی صفت میں عمم نے بیاوی بسی قرآن کی مفہم تراغنی تھوئی سی دا نبا اللہ نے قرآن نزل تو بسی سم نکھا کہ حضرت عمر کی رائے دا حضرت عمر نہ پامبا رائے تو کہ متوں نہ اللہ کا قرآن نازل تو میں اے نبی جی جو عمر نہ کھلی وہ کھل تو اے کی سو فیصلہ نے قرآن دا آیات تراغا نتھوئی لئی رہی مفہم تراغا نتھوئی لئی عمر کی متک مگل حضرت عمر سے لا اب متوں دنے با 22 لاکھ مربع میل حکومت توری بسی ماگی حضرت عمر گی اسکیم نہ چاو خرب مفہم سگی نیتھو اے رہی میں حضرت عمر امت کنم کے امیر المؤمنین ویری میں محترم بزرگ دوستو جو توان توان با دنیا سے کی اعتبار دا ایک ہوئی کی چوکت تھوران کی متان سیدھا حضرت عمر کی ہسری دا میام متھینے جو حضرت عمر کی خلافت تا کی حضرت عمر کی مکی دی کی مفہم دا پوتھو پا حضرت عمر کی ہسری دی میام ملائی خربنے محترم بزرگ ادوک کیام نا چاو خربا مفہم دو کی ننگ تھو ویرے ابنینا تاریخ کی امسوں ادھگم لبا اسلامک کیلنڈر کی درکار ہوئے ادھو کی مطمئن دا حضرت عمرنا صحابائی کرام خود نمکسی کوسل لگنے با مشورہ لوری بس اس بھی کیلنڈر نا چتا بیاد رہے
تو اخوی اسلام کی احکام پنمک اسی اسلامک کیلنڈر امسون اسلامک کی تھاگا مری نہیں نبا ناتنی ادن اسوی کیلنڈر نہ چتنا بیاد رہے ادگم لب حضرت عیسیٰ کی کیلنڈر سی نہ چتنا بیاد رہے جو مسلمان کی تونگان با جو چہی ہوگا دبا ادگم لب کیلنڈر مسیم دبا یاد رہے ای کہ حکومت تا ادگی یامنا چوب درکارم ہوئے رہے ادن اخوی پنمک کرینو توگا دوری بسینے نا صحابہ کرام سنسیدہ مشورہ امسون رائے لوئے ادو کے متمدد جو صحابہ کرام کھرن ہاری بسی جو نبی علیہ السلام کی مپوک نمت سے سیدگی چاہیے ہو سی سیدگی ادو وہ سکے رائے سیدہ اتفاق ہوئی بنگم درے صحابہ کرام کھرن مکہ ہاری بسی جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس دن نبوت پھنگبا نمتو ادو کی نمتو دے گی چاہیے ہوگا دا بنی سنے چاہیے نفوس رب متنگ دنے با نبی علیہ السلام نا نبوت پھنگی بسی سیگی چاہیے سنے گی اسلامی کیلنڈر ہوگا دا بنی سنے با سیدہ سو سیگی رائے سیدہ سو اتفاق ہوئی بنگم درے اہم صبح رائے پر ای بسی جو نبی علیہ السلام کی وفات کی نمت سی جو دنیا دی کی رخصت ہوئی بن نمت سی دا کیلنڈر سی سیگی چاہی سے ہوگا دا بنی سینے بھاری بس سیگی رائے سے تو اتفاق ہوئی بن مندرے تسنگ نمکی نبی گی جو پیدائش کی نمت جس دن نبی سی دنیا دا لاٹ پا تشریف آوری ورپا نمت سی کری گمبا کھنگم بتا رہا ادوی تارگا دی مفہم دا فسادات میامم بلائی گلے فتنہ میامم تھوکا دوری بنے نبی کی مپوک نمت سی کھنگ منتے با ادو وہ برا ربیع الاول نے نہاری بنے با سید ایک اندازہ نے با سیگی نمت سے ہر حکومت مفہم خودی مقتصدی نے با اہلی بسی ادو کہ اسلامک کی ادگم لبا جو شعبہ لئی با مفہم سنگ سیدہ سوتی دھاری بنے با کری گی نبی کی مپوک نمت نبی کی مپوک نمت سیدہ مخوئی نے پنکھوئی با پرغام میام سنسی کی متونگی نا تونگان با فتنہ نے بلا قدر بسی ادبو نبی علیہ السلام کی مپوک نمت سی درکار نتے با صحابہ کرام کا ادنا نے بخند دی بس درکار دی جو نبی نہ ہیدو امبا امسن نبی نہ تورم با تھم تھورم پنمک ادو صحابہ کرام نہ درکار ہوئی بنی نہ نبی نہ خود کھتا تھنگت لمبا ادو کی اشاراتو بھوگ حجود بھوگ حدیث تنے بلائی بسی نبی نہ نگم تھوم با بلکہ نبی نہ نگم تھوم دبی دا سمنکا کی متنے انگم با یہاں تک کہ نبی نہ فمم با مفہم نبی کی پوسک خودنگ مکہ سے لوئی نہ محفوظ ہوئے رکھا لئی میرے با حدیث تا نبی کرمی نہ چاکمی نبی کرمی نہ نگمی نبی کرمی نہ لیرمی سپن نمک اسی لوئی نہ محفوظ ہوئے بنے با یہاں تک کہ نبی کی مسم مبارک کرمی نہ توکی نبی کی متبا مبارک کرمی نہ نبی کی ممی نبی کی مخود سی لوئی نمک سے محفوظ ہوئے رہی میں با کری مرم کے نوہی متم دا نبی کا مری لئی نہ با پوسک خودنگ مکہ سی لوئی نمک سی نے با اسین میں اسلام ہائی بسی سی صحابہ کرام دا دلخار ہوئی بنی نا سی کسی محفوظ ہوئے با دوگا نبی کی مپوک نمت امسون نبی دنیا سے کی رخصت ہوئی کی بنمت سی درکار ہوئی دمینا سی امکو بکھنگ دے با اسین بکا کرم بنمت نوہی بسی سی رسولے پا غمدرے وفات ہوئی بنمت رسولے پا غمدرے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی ہائی بسی سو اتھوم لبا خلیفہ رابع مری صبح خلیفہ نے حضرت علی وہاں کے علم کی متان در نبی ہائی بسی بھائی جو علم کی شہر دی اینی ادوگا علم کی تھونگ دی علینی ادونا ای بھو چنگ تنگائی کی دمکتا علی یامن درکار ہوئی ہے علی کی علم ام سنگما کی مپانگندہ اکلوئی نمک کھنگا بنگاکتا نے محترم حضرت علی نے رائے پیری بسی جس دن نبی علیہ السلام سے ہجرت توبہ نمتو ادو کی نمتو دیکھی اسلامک کیلنڈر سیم سے انہائی بمتم سے دا حضرت عمر نا ادو کی فیصلہ تارے سے دا پن نمک مسلمان پن نمک اتفاق ہوئے رہے ادو کی متنگی نا اسلامک کی کیلنڈر سیمی بسے جس دن نبی نا ہجرت توبہ نمتو دیکھی حجک پھو بدنے وا ہجری ہائی بسی حجک چلی بسی ادو بم نبا ہجری کیا صبح نسنگ امگا چمبری کا نفوگا تریت چھوبنے بسائی بسی سی خوشی کی بات لا نترگنا غم کی بات لائی کوئی حتن خن کرتے با محترم بودوس تسنگ مکی ہوئی نا ای کھوئی کی ہوئی نا دی انو بچہی حورت قدر بسی کرم بچہی دا بہی محرم کی احان با پان بنو مس سے انو بچہی نے بے اسلامی کی سیدی امو کو بکھنگ دے نصیحہ لی بنو مت اسینے ادوگا اکھوئی نا جنوری لاکو مطم دا دی لوئی نا مکھنگا لے نیو ایئر سے کرم بدنو بائی بائی سے کرم بنو متنو ہے بس ایک لوئی نمک چمپا پوئی ہے با ادوگا اسلامی کی اعتبار دے دی چمپا پو دے سیسو ادوگم لبا اسلام امسو مسلمان سنچی نوسیبگی ایک خودم ند پہ
Kari maram gino hai matamda jo Islam ki ahkam punnamak ase ayambana jo Islamic ki tarikh singsiga mari leina ba ngakta ne ba aduni chimha pudabi yaroi ba तारीख खंड भी यार वो मोहतरम दोस्तों जिलहिज्जा की तारीख से खंड रही कोई करम इन दोनों हस्ता बदल से इस्लामिक मरी ले ना भागता ने वो मोहतरम दोस्तों अदुना कोई की पुंसी सिदगी सुमन खकी चाही अम्मसी सिकत थखरा बने आई की पुंसी सिदगी चाहिए मनो चल इबने वो मोहतरम दोस्तों आई की पुंसी सी लुजल लब मतुंग द कबर का नक नरी बसी चाहिए म नक न खरा बने आखिरत का नक नारी बसी चाहिए मनक न खर बने वो मोहतरम दोस्तों सी खुशी की बात नते अदुना इकोई मतलब पदा अल्लाह का दुआ तो करे अदुना ने जो सहाबाई किराम सिंह सीधा जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस की मतुंग नाहिर बसी जब भी नया साल से शुरू होइबा नत्रगन अदुगुम लबत था के अहब ओइबा नुमित सीधा दुआ म सल्लल्लाहु में करम दुआनो है मतमदा अल्लाहुम्मा अदखिलहु अलैना बिल अमन वल ईमान वल सलामती वल इस्लाम वरिज़वान मिन रहमान वजिवार मिन शैतान हरि बदुआ से सोलल्ले ए अल्लाह अदुगम लबा हरकत और सही नत्रगन हरकत और थासी अमन अमसुंग इस ईमान के साथ हवल्लु सिने इस्लाम अमसुंग अदुगम लबा सलामती के साथ सलामती शांति ओइ बदु शांति हरि बसी अना बसै हंदबा अनेक बसै हंदबा नमाजुजु फजन सोनबा अल्लाह न याब पुंसी दु की साथ फजन चेन अमसुंग सुकून की साथ पुंसी लेन बदुबु भाई करी कवे सलामती कवे अधुगी सलामती के साथ मसीगी चाहिए से हवन बियो इस्लाम के साथ मसीगी चाहिए से हवन बियो अल्लाह ने यहन बियो अमसुंग शैतान की वसवसा शैतान की थबुक कया देगी इकोई पुण्य मंग से हिफाजत तवन बियो हाय बदुआ से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न सहाबाई किराम दता हल्लम सहाबाई किराम न सल्लम में अदुना अखोय न तवगदरी बसे करिनो है मतमदा जो हौ खरिबा चाहिए सी असी की दमकता आइन तौखरिबा गुना पुण्य मंग से ए अल्लाह नहा न कोथुक हाई बसी मतोबा तेला तौबा अदो हौरक्कदोरिबा चाहिए सिदा ए अल्लाह ममांग दा आइना तौखिबा गुना पुन्नमग से सिदिगी तौबा तौरे लाक्कदोरिबा चाहिए सिदे असुगुम्बा गुना क्या दगे हिफाजत तौबियो अमसुंग नहा के अफबा अमल तो खक्ता तौबेगी तौफिक पिनबियो हाई बसे से इखोय अल्लाह दा नीगनेबा अदुगा ख्वाइदिगी मुहर्रम की ममिंग चलिबसी करम्बा मतमदनो हाई मतमदा जो मुहर्रम की तारानी पानबनु मितसिदनेबा अचौ अचौबा जो इस्लामी हजरत आदम दगिना यहां तक के आहान बा जमीन सिदा नोंग चुर नुमित दुगुमलबा मुहर्रम की तारानी पानबा नुमित लाकदोरिबा संडे नुमित हयंग हंसेत किसी नत्तबिदा मथंगी संडे नुमित सिदा तारानी पानबा सिनेबा असीबुनेबा अशूरा हारिबसी असीगी नुमित असिदनेबा छुट्टी थान हलिबसी शहादत की हुसैन की मिंगदा एवबा हजरत हुसैन सिगी नुमित असिदा शहीद ओइखेबा अदुगुमलबा यजीद की कंगू सिंगना शहीद तौखेबदु अदुगी नुंगाई तबदुदा सिगी नुमित असिदा सिया कंगू सिंगचिना हुकूमत हायरगा छुट्टी तहल्ली में बल्कि हजरत हुसैन दगी है ना फबा तोंगान तोंगान व सहाबाई किराम लई हजरत उमर जैसे हजरत अबू बकर जैसे सिगी लईतब नुमित शहीद होइब नुमित सिदे छुट्टी था देबा अदुगुम लबा शिया कंगू जो हजरत अली नबी ने न खल्लिबा हजरत अली से नबी की बराबर दने ना मुखै न खल्लिबा हजरत अली की मचानु हजरत हुसैन इमाम हुसैन ने ना सिगी नुमित असिददी इखोय नुंगाई तब पंगथोक पंगथोए ना खल्लगनेबा सिगी नुमित असि सुति थाल्लिबसे ख्वाइदिगी वायरल चलिबसे इमाम हुसैन से सिगी नुमित असिदा शहीद तौखिबा यजीद ना शहीद तौखिबगी वरी से सिगी से यामना पुकनिंग नुंसीबा अदुगुम लब वरी अमनी सिदगी ने मशहूर ओइरिबसे अदुगा तौतबु अल्लाह ना अशुरा की नुमित मुहर्रम की तारानी पानबा नुमित असिगी मतिक मगुन नसिदी अदुगुम लब जमीन अमसुंग आसमान सेम दिनगे इतेगी हौना अल्लाह ताला ना ते तौखरबने बा अजलदा अदोनबु सिगी नुमित असिदा अचौ अचौ इस्लामिक के वरी मयाम मा पंगथो अहलिमे बा मोहतरम जुगो दोस्तों अदुना सिगी अशुरा की नुमित असिगी फजिलत मतिक मगुन इंशाअल्लाह ताला सुखसुई सोइदनमकी मथंगी जुमा लाइब जुमा सिदा इखोय पुन्नमत नैनमिनसी अदुगा रोजा की ख्वाइदिगी मतिक मगुन लैरिब नुमित असिसु अदुगुम लब तारानी पानबा नुमित असिने नत्रगना त्रामथोइनि पानबा नुमित असिदा हेनबा नत्रगना मापन्नि पानबा नुमित हेलगा तारानि पानबा नुमित हेनबा अनि हेनगदबनेबा करी मरंगिन हाय मतमदा सिगी तारानि पानबा नुमित असि मुहर्रमगी सि यहूदी जीव कंगू इखोइन ख्वाइदिगी हुजिक नफरत तौरिबा जीव कंगू हजरत मूसा अलैहि सलातु सलाम की जमाना दा यहूदी कंगू सिफौबा सिगी नुमित असि रोजा हेलमेबा अदुना अल्लाह के रसूल नारिबसे मखोई की मतुंग इन बनते
ꯔꯣꯖꯥꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯍꯦꯟꯒꯗꯝꯃꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯖꯤꯛꯇꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯇꯤꯛ ꯃꯒꯨꯟ ꯂꯩꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯕ ꯇꯥꯈ꯭ꯔꯅꯦꯕ ꯅꯣꯡꯃ ꯈꯛꯇ ꯔꯣꯖꯥ ꯍꯦꯜꯂꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯕꯗꯨ ꯇꯥꯗꯅꯉꯥꯏꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯅꯤꯅꯤ ꯔꯣꯖꯥ ꯍꯦꯜꯂꯣ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ 19 ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯤ ꯍꯦꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯍꯦꯜꯂꯣ ꯑꯗꯨꯒ 19 ꯍꯥꯞꯆꯜꯂꯣ ꯑꯗꯨ 9 ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯤ ꯍꯦꯜꯂꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯛꯀ 19 ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯅꯤꯅꯤ ꯍꯥꯞꯆꯜꯂꯣ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯐꯖꯤꯂꯠꯇꯨ ꯏꯟꯁꯥꯜꯂꯥꯍꯨ ꯇꯥꯂꯥ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯖꯨꯃꯥꯗ ꯅꯩꯅꯔꯁꯤ ꯑꯜꯂꯥꯍꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯑꯃꯜ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕꯒꯤ